Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Narcisa. Adinan inilanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay ti pakasarita ken ayat. Barang makaited iti liwliwa, kadag iti na ayat adumdumeg. May saak nga empleyada iti bangko. Ket adanam amok a kliyenteme. Iso ni Aaron. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Narcisa. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Among Carol, Jack mailadawan tiriknak. Tunggal makitkitak ni Aaron. Sinong Aaron? Diyan ngay may sa kliyente tayo iti bangko. Wen, malagip ko. Diyan na anos a kliyente tayo. Wen, diyan ngay agpapaudi nga agdeposit wano agwithdraw no ado ti kliyente tayo. Wen, malagip ko day chay. Talagaan na anos ngamin. Amangan mat no crush mo. Kasta nga rod, Carol. Sa bagay, single pa day chay. Tsak masigurado iti bagik. No talagang agkrasyak kan kwa na wano saan. Ay, sika talaga. Saan ka matgayam asigurado itiriknam? Basta, crush ko, ajak maawatan. Anak, asino di dakdakamatan nyo itigayam mo idinaminsan? Asino adakdakamatan mi, nanang? Diyengay kunayo anaanos. Ni Sir Aaron. Diyay kliyente mi iti bangko. Kunak man no kaayan ayat mo anak ko. Ha? Saan, nanang? Da kayo talaga. Kat kaano kang arod mo't makiasawa anak ko? Jack pa'y amo Ay na, makiasawa kan. Nanang, awan pa'y mat kaayan ayat ko. Makiasawa akit din. Ay basta, di ka agkapoy-kapoy anak ko. Amangan numabakutan ka abalasang. Hindi na nga talaga. Alangan mo ta siya ti agaram. Ay ti kayat ko asawan. Di ka unay agpilpili, kadagiti agar-aram kan ka. Wen ka di, nanang. Di kay madanagan. Sir Ronald, nakakolekta ka din ka ni Sir Aaron? Saan, ma'am? Nakarikap mat jay balayda. Kasta ka di? Gun, ma'am. Amangan no, ada na pananda sa nga pamilya. Uy, nangagkuman ang tinagan ni Sir Aaron. Nakangag ka manandita. Kat nagasidag ti table ko. Sige man laangan. Apay, mamimiss mo ka din ni Sir Aaron. Uy, saan na? Apay nga rod adamdamagam kini Sir Ronald. Kwa ngamin. Ada na ibati na kanya kabanag. Kunana adagasin ng tulaangan inton malam. Aging gaita. Di na mo tinalala. Unngag paisoan niya. Iso amas daawak. Itaman payakas jay. Ada siguro na pananda sa nga pamilya. Iso akino na ni Sir Ronald ang nakarikap di balayda. Nalabit akasta. Hello? Hello? Ni ka di ma'am Narcisa dayto eh? When? Siyak daytoy, sir. Asin na da ka di? Ni Aaron dayto ma'am. Ha? Si kamot gayam dayta, sir. Wen ma'am, inalak ti number yu iti kolektoryo. Kasta gayam. Di namat ngamin imbaga kanyak. Pasensya ka na, ma'am. Awan na nyaman na. Awan mat kiti parikot iti dayta.
Agyaman ak, ma'am. Di na kun awagan iti ma'am. Sana bale, taawan tamot iti opisina, sir. Sige nga, Rod. Narsisa. Ket, kumusta kan? Nasaya at mutlat na? Wen gayam, di mo ka din nalala di passbook mo? Ado nga minti sa si kaswag. Iswadya akong nakadaga si bangko. Kasta ka di? Wan, Narsisa. Sige baliwan tanto ti agsarita. Tapno makainanakan. O sige nga, Rod. Ron. Mayat tirupam ita, Narsisa. Huh? What's up, friend? Awan mo. Hindi ka man. Saan asigod akasta ka? Nagmayat pa iisa, ma'am. Ibagaman tipod no kanya. Mom, Carol. Agtintin next kamin ka ni Aaron. Oh, talaga? Wen. Inala na kano ti number ko ka ni Sir Ronald. Isumat lagayam anaranyag tilubong mo ita. Overcome, friend. Katuan, ganado ka nga ginin ko. Wen, ganado ka talaga. Diyak pa'y mailadawan, ti kinaragsak ko. Ay na, friend. Talagang agustukan ki ni Sir Aaron. Panag ko nakat. Wen, pudno tayong bagam, Carol. Ngam, datalaang ti makaamoy ti dayto ha. Ang mga nadumanon ka ni Aaron, kat nakababain. Amom, Narsisa. Nakaragragsakak, tunggal ka duha ka. Aaron? Espesyal ka itibiyag ko. At da lugar mo dito'y pusok. Nga awan apolos ti sumukat. Sapay la kumata dinak to adaywan. Agtalinad latta kumati pa nagpagayam ta. Wen namnamaam day ta. Apay kumangay nga adaywan ka. Amangan no adda agungat. No agbalinta na singad iti tunggal maysa. Awan nobyok. Isong awan pagdanagam. Nasayat nga rod no kasta. Si kakit ni amangan no maamuan ti nobyam arumrumarta. Kat dayta ti pagapaan nyo. Awan nobyak. Isong arod nga inawis ka. Iti dayta kinaanos mo? Awan pa'y ti nobyam? Nalabit. Diyak pa'y naamamo ti para kanyak. Sabagay. Ang anya ti amuta. Amangan no sika, tinabayagan nga urayak adumteng itibiyag ko. Anya? Talaga lang Sukunin na tayo ni Aaron. Wen, isong awan ti rason, tapno di ka sumurot kanyak ijabalayda. Da kayo ka din kin ni Aaron, friend? Saan pa'y? Nasingad kami lang iti tunggal maysa. Agsasao ka di iti pudno? Pudno ti bagbaga, Carol. Ang api nga rod nga inyag na di tumbler mo iti. Nalipatak la di tumbler ko iti lugan na, iti naudi nga iruruarmi. Ang talaga ka di saan pa'y ada kayo? Saan pa'y nga rod? Ngam nabayagan singad kayo iti tunggal maysa. Kanayon kayo pa'y arumwar. Wan, nasingod kami iti tunggal maysa. Ngam saan pa'y nga rod nagdaton kanyak. Amok, agpada kami iti marikrik na. Ngam, awan pa'y matibagbagana. Amangan no saan pa'y nakasagana amang ipod no itirik nanakan ka. Nalabit akasta. Alan agsagana kan. Amangan no sumangputan ni Aaron. Carol, Ronald, apay nga taasaanan ang nagparparik na ni Aaron. Apay nga Katno ka lang ang idinapantayo igibalay da.
Wan, ngamjak matan makontak. Jak amo no apay. Anya? Awan damat ngamin manan ijay balayda. Huh? Narsisa. Manungal daw ang nakarikap ti balayda. Nalipatak lang amin nga imbagakan ka. Sa bali ti agparparik na kanyak Ang mga nuadamot saan anasaya at anapasamak kan kwa na. Ay na, di ka kumagpanunot iti negatibo, friend. Ang mga nuadala na pananda. Kat nalipatan na laang tinagpakadakan ka. Ron, apay nga itakalaang ang nagpakita kanyag. Pasensya ka kuman. Jak namin nasangot imawag wano nag-text man lakan ka. Ron. Amom, Narsisa. Nabayagan nga gayatakan ka. Sikala ang tinakarik na iti kastoy a panagayat. Ibagam ko makanyak kita. No adamot panagayat mo kanyak. Jack ilibak, Ron. Agayatak mo't kan ka. Agyamanak. Gaputa imbalikas mo nga ay ayatan nakmet. Ngam anya. Ngam, saan ta mabalin nga aginayat? Gaputa si kamot lang tilugi. Anya ti kayat mo asawan. Narsisa. Agyaman na kiti panagayat mo kanyak. Ngam di nak mabalin nga ayatan aging gatinggana. Gaputa, si kantumet lang tilumdaang. Ron, ilawlawag mo kumaday ta nga ibagbagam. Di ka maawatan. Di nak mabalin nga ayatan aging gatinggana. Tadya kon agbayag dito'y lubong. Anya? Nabayagan nga das sakit ko iti kidney. Kanayo nak nagdialysis. Iso a kanayo nak ngawan ni Jabalay. Anya? Kasta gayam ti kasasaad mo. Ngam apay adi mo imbagbaga. Nang namnama ak, nga umimbagak. Ngam kumarkaron ti sakit ko. Iso nga ibawing mo ni ti sabali ti panagayat mo kanyak. Tapno saan kanto alumdahang inton awanakon. Nagtanong ka, Aaron. Saan ka managing bubukod? Gaputa ti pagimbagak pailaan ti pampanunutam. Apay aya nakalidliday ka, anak ko. Saan ka mo tasigod akasta? Nanang, Apay ka di, anak. nanang, apay akastoy. Nagsakit. Ti anya? Itala ang makarik na kiti ayat. Ngam apay anapaidam ni gasat. Anya ti kayat mo asawan, anak ko. Agayatak ka ni Aaron. Ngam iso amis mo tinangibaga. Asaan ang mabalin? Gaputan na dagsan ti sakit na. Ha? Iso ang masakitan naglaunay nanang. No kaano anak karik na iti ayat. Iso umati pa nang ipaidam ni gasat kanya. Itiragsak ka na bayag akal-kali kagumang. Si kagayam tinasingit agayam ti kapsat ko ani Aaron. Narsisa. Wen manong. Agyaman naklaunay kan ka. Kaputa uray ti kabita na panawan. Napadasan ti kapsat ko ti nagragsak. Ha? Podno ti imbagak, Narsisa. Si kalaeng ti babae nga inayat ti kapsat ko.
Nila ang materon tinakarik na iti ayat. Ngam sayang, gaputa saan kami matamaykan iti gundaway amang iparik na iti pamatag mi iti tunggal maysa. Wan nga rod. Ngam sapay ko ta maawatan ti amin. Kanagan anos ka. Amo matanti ka sa sad ti kapsat ko. Wan manong, maawatak. Ngam, sapay la ko taumimbag matlaang. Dayta ti kanayon may nga daw-dawat, Narsisa. Iso anak isinaragakan ka, tapno pakamuan ka. Nga ipan min iji Manila ti kapsat ko, tabarang maagasan ni Jay. Iso matagayam, nga inclusion ti bank account na, Manong Benji. Wen, Narsisa, tausa rin mi pagpaagas na. Talaga gayam amaya dayon kanyak. Sigurado akay hiliw kunto. Ngam sabay la kuma. Taumimbag matlaang. Ulitag timbagakan ka, Narsisa. Agan anos ka kuma. Nya uray kasto'y tinapasama kiti kapsat ko. Kan itinagbaitan nyo. Kumusta nga itirik nam, friend? Kaasi ti Apo. Ininot mo tan ang makailiw-liwag ka, Carol. Kasta patib ka rin ti pakinakam mo. Talaga kasta ti biyag. Ngam, malidayanak para ka ni Aaron. Mailiwag mo tan kan ko, na. Talaga kasta, friend. Masapol nga anusam. Ngamin, nakaroon ti sakit ni Aaron. Iso nga impandan ije Manila. Barang maagasan ka no ijay. Wen nga road, Carol. Kat ikarkararag ko itinamarso. Tasapay la kuma. Tagimbag matlaang. Ay, kaasimot ni Aaron. Ang agingga ka di ita? Kat ay ayatumpay laang, friend? Wen, Carol. Ikagkagumaak ti manglipat. Ngamtsak malipatan ni Aaron. Sigun iti kapsat na. Nakaroon ti sakit na. Kat milagro laangan ti makapaimbagkan ko na. Ngam idaw-dawat ko lata iti Diyos. Asapay la kumata agimbag ni Aaron. Kaya't ko ang makita. Iti maudi aguntaway. Iti sana nagbayag, impulangan ni Aaron ti bulod na abiyag. Ket malidayanak, gaputadyak nakasao iti maudi agundaway. Saan kami anaadaan iti formal a relasyon. Ngam nabayag pa'y apanawan ti naglabas, sakbay a nakailiwliwagak. To'y pagayam mo, Narsisa. Agyaman ako na ipagayam Narsisa iti dayto apakasaritaam. Saan ada kayo kini Aaron tinaituding iti tunggal maysa? Ala, luktam manan ti pusom ken ni ayat. Tabarang masarakam to ti lalaki amang ipateg ken mangayat ken ka. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Narsisa, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos ken insurat para iti radyo ni Ernalyn Abance Ansyong. Ken iti matdireksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.